Hezbollah gi Mayokta military campaign Toudanaba US na Israel da appeal tawkhre. Israel amasung Hamas ki marakta soknariba lana se atay mafamda sandoroktanaba kanno honariba United States na Lebanon da base tawbe Hezbollah militant group ki mathakta military campaign launch tawdanaba appeal tawkhre ha ire. Hezbollah na attack tawbagi chang hengalakpa sida Israel na sukhut thapam thoi haibase United States na recognize tawre. Adubu Israeli forces na Lebanon da sangsinduna lan tawbagi matangda de US na nungnang bapokpa kaya laire. Handaki lan asida yauksilaktanaba US na Iran amasung makoyge proxy force Hezbollah da warning tawba maram na Israeli forces na sangsinduna landarubay base US na pamdre. US ki President Joe Biden gi official sing na hawkiba numit karan isida Hezbollah na Israel gi Mayokta phong na lan hawrakpa tarabade US ki military na Israel Defense Forces IDF ka kusam na gani hay na ingit kaya pire. Adubu Biden masamag na de wafam du aran bani hay na kagtatke. Israel Hamas landa awaba taraba Gaza miyam gidamag Russia na humanitarian aid tan kuntare tharakre. China na Israel Hamas anigi mathakta thogliba conflict ase yariba makai thuna loisinaba lambi thire Jinping. Israel Gaza war aid delivery mangoi na Egypt na Gaza crossing the lambi sing repair tawre. Israel Hamas lan Biden gi nakan nama sagot pagi thawongda pendavadage State Department ki official ama resign tawkhre. Langway sa laba Gaza city da Hamas ka hawzik lan soknariba Israel da military gi mateng piba hengat na ba Biden administration na lawki baware po yaning da ba utuna US State Department ki official ama pham thadok pagi serol pisin khre.